Jana kerti Dharma Sadu Neraga sanema teges bulan bahasa Bali pinaka altar pamuliaan bahasa aksara miwah sastra Bali pinaka sumber kebenaran kebijaksanaan miwah cinta kasih untuk nyatuang jati diri krama. Bahasa Bali keanggen ritat kala mebabaosan untuk krama Bali. Para janane setate nganggen bahasa Bali mangde setate kasimpen utawi kau ningin antuk krama dura negara. Aksara Bali inggih punika sesuratan basa antuk wangun sesuratan sane mastikayang. Aksara taler pinaka bahasa ibu ring krama Bali. Krama Bali patut nyaga aksara Bali mangde nenten ica. Sastra Bali kakepah dados kalih. Kesustraan Bali anyar mewah kesusastraan Bali Purwa. Becik sastra Bali anyar miwah sastra Bali Purwa. Mekalih patut kelestarian miwah sampunan katilaring. Yening selehin ring tema bulan bahasa Bali warsa puniki. Inggih punika jana kerti Dharma Sadu Neraga. Sane medue arti parilaksana sane becik sajaroning ngewangun kualitas sumber daya manusia nuju manusia sane berkualitas. Punika mawinan iraga patut ngewangun sumber daya manusia sane berkualitas saking angga sarira miwah saking anak sane nampe ring iraga. Suksema sampun nyaksiang video titiang antuk jana kerti. Ampurayang yening wenten kirang langkung ring video titiang keatur antuk parama santi. Om Santi 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 Om.